Dobrodošli kolege avanturisti u magično carstvo Disneylanda u Parizu, gde snovi oživljavaju, a mašta divlja. Pridružite nam se na našem YouTube kanalu dok krećemo na putovanje kroz istoriju, čuda i čudljivosti ovog omiljenog tematskog parka, prateći njegovo poreklo i vizionarski duh koji ga je doveo do ostvarenja. Naša priča počinje sanjarom po imenu Walt Disney, čija je bezgranična mašta pokrenula stvaranje prvog tematskog parka na svetu, Disneylanda u Kaliforniji. Inspirisan njegovim uspehom, Disney se založio da magiju svojih kreacija prenese u Evropu i tako je rođen Disneyland u Parizu. U aprilu 1992. Disneyland u Parizu otvorio je svoje kapije za javnost, postavši prvi Disneyev tematski park van Sjedinjenih Država. Od kultnog zamka uspavane lepotice do čudne glavne ulice u Sjedinjenim Američkim Državama, posetioci su preneti u svet fantazije i avanture za razliku od bilo kog drugog. Od svog ostvarenja Disneyland u Parizu je nastavio da pleni milione gostiju svojim bezvremenskim šarmom i inovativnim atrakcijama. Od uzbudljivih vožnji poput svemirske planine do očaravajućih iskustava sa voljenim Disneyevim likovima, svako ima u čemu da uživa na ovoj magičnoj destinaciji. Ali Disneyland u Parizu je više od samo tematskog parka. To je mesto gde se stvaraju sećanja, sklapaju prijateljstva i rasplansava mašta. Bilo da ste mladi ili mladi u srcu, postoji osjećaj čuđenja i radosti koji prožima svaki kutak ovog začaranog kraljevstva. Dok se opraštamo od ovog magičnog carstva, neka uspomene koje su ovde stvorili nastave da nas inspirišu i podsjećaju na moć mašte i magiju snova. Do sledećeg puta, neka vaše avanture budu jednako očaravajuće kao ove u Disneylandu u Parizu. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.